Mbahaye ikaze kano gace kacu tugaruka ku mateka y'ibyamamare byinshi abantu baba bazi ku mazina ariko batazi amateka yabo. Uyu munsi turagaruka ku cyamamare kizwi cyane mu njyana ya reggae, akaba ari Bob Marley. Abantu benshi ku isi bamuzi mu mazina ariko batazi amateka ye. Muri kano gace kacu k'uyu munsi niwe tugiye kuvugaho. Mbahaye ikaze nanone. Amazina ye nyakuri ni Robert Nesta Marley, akaba yaravuze ku itariki 6 z'ukwa kabiri 1945. Avuka mu gace ka Nine Mills ho muri St. Anne, hari mu gihugu cya Jamaica. Akaba yari umwanditsi ndetse n'umuririmbyi mpuzamahanga. Bob Marley avuka kuri Candela Marley, umwiraburakazi ukomoka muri Jamaica wibarutse uyu mugabo afite imyaka 18 y'amavuko. Papa w'umubyara yitwa Naval Marley, umuzungu w'umwongereza wavukiye muri Jamaica. Marley akaba yaratangiye umuziki mu 1962, aho yamamaye cyane mu 1970. Uyu kandi mu muziki we wose yari Rastafari, imyizerere ifite inkomoko mu gihugu cya Ethiopia ku mwami wa Haile Selassie. Marley igihe yari umuhanzi akaba yarakoze alubumu 11, muri izo hakaba harimo n'indirimbo zakunzwe cyane nka One Love. Uyu muhanzi kandi ari ku mwanya 11 mu bahanzi b'ibihe byose kuri uyu mubumbe. Mu 1962 Bob Marley yakoze indirimbo ebyiri za mbere, yise Judge Note n'indi yitwa One Cup of Coffee. Mu 1963 we na Junior Braithwaite, Peter Tosh na Bunny Wailer bakoze itsinda ryitwa The Wailers. Mu 1974 itsinda rya Bob na bagenzi be ryarasenyutse, buri wese ahita atangira gukora umuziki ku giti cye. Mu 1975 nibwo Bob Marley yasohoye indirimbo ye ya mbere yakunzwe y'isi yose, ayita No Woman No Cry. Mu mwaka wakurikiyeho yasohoye alubumu ye ayita Rastaman Vibration, imara ibyumweru 4 ku mwanya wa mbere kuri Billboard chart. Uyu muhanzi Bob Marley bavuga ko yishwe na kanseri y'uruhu, aho bayimubonanye mu 1977 ikagenda ikwira mu bice by'umubiri kugera imwivuganye. Candela Booker, nyina wa Marley, mu 1991 yatangarije The Washington Post ko umuhungu w'ijambo rya nyuma yaravuze ati amafaranga ntabwo yagura ubuzima. Benshi bahakana ko uyu muhanzi yaba atarishwe na kanseri. Byatangajwe ko Marley ubwo yari gukina umupira w'amaguru yaje gukomereka ku ino, maze ubwo yakandagira umusumari haza amakobo gato ariko kaje kumuviramo kanseri. Nubwo bimeze gutyo, ikigo cya Skin Cancer Foundation cyasohoye ubushakashatsi mu mwaka wa 2023 bwerekana ko karakobo katari kumuhitana, aho bakomeza bavuga ko nk'uko bivugwa yishwe na kanseri ya Claire Lentiginous melanoma, atari byo kuko iterwa n'imirasire y'izuba ya ultraviolet radiation. Nubwo iyi Skin Cancer Foundation ivuga ibi, ntiyavuze icyahitanye uyu mugabo wari ufite abana 11 ndetse kugeza bakaba afatwa nk'umwami w'injyana ya reggae ku isi yose. Mu bijyanye n'urukundo, Bob Marley yagiranye umubano ukomeye n'umukobwa Omar Bongo wayoboye Gabon. Uyu mubyeyi yitwa Pascaline Bongo Odimba. Iyi nkuru yavuzwe na Pascaline Bongo muri filime Mbarankuru yagiye hanze mu mwaka wa 2012. Muri iyi filime havugwamo ko Pascaline wari ufite imyaka 23 yigaga muri Amerika, akaba yarahuye na Bob Marley bwa mbere ari kunywa itabi ryinshi. Uyu muhanzi ngo ikintu yabashije kumubwira ako kanya nuko ngo yari mubi. Aba bombi bahuriye mu gitaramo cya The Well i Los Angeles. Itsinda Bob Marley yabarizwagamo bahuriye muri band ya Bob Marley and The Wailers. Icyo gihe hari mu 1979. Iki gitaramo kirangiye, uyu mukobwa yabasabye ko bajyana mu nyubako yiyubashye kandi ihenze yabanagamo n'umuvandimwe we Albertina Mr Bongo, ahitwa Beverly Hills muri California. Nubwo bahura bwa mbere byabaye bibi, ariko nyuma baje gukundana birakomera kugeza mu 1981 ubwo uyu muhanzi yavaga ku isi y'abazima. Gusa aba bombi babaye inshuti z'akadasohoka kugeza aho Bob Marley n'itsinda rya The Wailers mu 1980 bakoreye igitaramo mu mujyi wa Libreville batumiwe na Pascaline Bongo. Bob Marley yamenyanye n'uyu mukobwa batangira gukundana. We na The Wailers bari barahuriye muri Bob Marley and The Wailers, n'ubundi bari baratangiye kwiyumvamo Afrika. Ndetse mu mwaka wa 1979
bashyize hanze indirimbo yitwa Africa Unity n'izindi zitandukanye, gusa nta n'umwe we warigeze akandagira muri Afurika. Nyuma y'iki gitaramo cyo muri Gabon bakoreye ikindi muri Zimbabwe ubwo iki gihugu cyizihizaga umunsi w'ubwigenge. Nubwo Bob Marley yakundanaga n'umukobwa wa Bongo, ntabwo Omar Bongo yabyishimiraga nubwo yangaga kubigaragaza, ariko Pascaline we yemeraga kuba ari kumwe nabo kandi akabimwubahira nk'amahitamo y'umwana we. Akenshi Omar Bongo yoherezaga umuhungu we Ali Bongo Odimba, akaba ari ujya mu cyimbo cy'akakira abashyitsi. Bob Marley na bagenzi be baje gusanga uyu perezida ari umunyagitugu, ndetse igice kinini cy'abatuye igihugu cye babayeho mu bukene bukabije. Baza kumenya ko yongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu ku majwi 99.96%, birabatungura. Bob Marley yitabye Imana ku myaka 36, akaba yarasize abana 11, yabyaye ku bagore 7. Yasezeranye na Rita Marley wari usanzwe ari umuririmbyi ufasha The Wailers mu 1966. Yanakundanye na Cindy Breakspear wabaye Miss w'isi 1976, ndetse banabyaranye umuririmbyi Damian Marley mu 1978. Ku itariki 11 Gicurasi niwe isi yose yibuka ikanaha icyubahiro kuri Bob Marley kuko yitabye Imana ku itariki 11 Gicurasi 1981. Akomeze aruhukire mu mahoro. Mwakoze cyane kudukurikira, tuzakomeze tubane no mu bindi biganiro. Nge twabanye na Francine.